Esquire, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in the not the fight to kill out. Say, Only to my Lord. Fakataimo, I wanna not away. So little fat over. If I was so easy, I'm most going to totally let out to hold up. Wait, no, find my Lord. Look to the other top of my foot. Only to my Lord. Fakataimo, I wanna not away. So little fat over. If I was so easy, I'm most going to totally let out to the Elelo mai Beyonce, fai Natale nei Yolanda. Eu sou Taia como Leão. É assim aí me fafanga. Foi me fafanga lotama. Tu e ole lá ele ma umanga malia ele lama lama ma awai le imala malama. Down no to you time. Hold up. Go talo popo fai. Cause le manuia. Stay in my follow. Samoa, you far too my belly, mamalu. So, my tour.
le tele ma le fa le tutu Samoa ye fa tu ma o pele mamalu Halleluja. Wakasela. Kaila kalai. Ya, fa taile nang lai malen kaila lofa kai ko ainga iyo. Esa lau ngo kupia alesi si vanga uma fa bai. Ya. Ole fa ingo tato to sala lea kuspepa. Lua se lau ia ma ko kalo e fa so ia ko ke ona lenga Asiata bar programa de Tautai A'e nei vai ngola fia vai oi ao anga ule siva ko foi kere o so ele moro moenga ma ro mo umi ataro fa ma fo lo fantu ia te oi le nei vai nga o le afia ma lo afua ai la wa maua kiora tēnā koutou, tēnā kātou. Au, ia asia kai le ilang wha maori. Ioe, mālo au pito, poro pinaka wakalevu, tā lofani, aloha, mahalo. Konnichiwa, namaste, and kamusta. O hawa i o tau le vaenga o le afiafi. Ia o le aso fai ule nei foi vai aso o le aso le fia foi o tau ia sa usu ma komu mui le vai aso ako e kuai foi ngi aso fa le ia o le aso foi le nei fai ngoi ma tau sa mo le aso tupu io ma fu na aso tupu awa o le afia rua i foi le au ngar kupu e feso o fea foi le ainga le o le e ka uma fa masu e sa vai no le nei vai ngole fia Fatalo fa mo folo fa ya te o to uma no tanto programe e a nga tele wo ma pa anga ma mai ma sani ai le tanto programe Asiata foi le nei ia ma le tanto programe o le Tautai A'e ia o le vala aule ma sangi vala au ko inga ya ma ko ai me sia ma ko nge ma e ma sangi me ro fa ngoka afa penga e ola ya o ki pas mai ai pancake ia e kere ma sangi na de skai dia au ma ko ie ma sangi mai sala fai io mangu ikua ava pela e kele ngo waru o lam mai de po io le fai vanga ma sango o fai ke lam mai de po le ele o le lam mane alu e fai kai mine io le ai tele la ngo waru ke makka vo le po ia e ma sangi le ia la kamo lo kamo ye mia le ma fu ko mai ko ya le pakai la man ma sangi wa ma sanga ma ma la makipi ia au ke foi mala yu kama ke mai o longi ko inga le sa fa ia ku mara ko mori makangi i runga foi le le maka fanga maka kapua e ke vai la yo ma ki sa vali mai yuko io sa vali mai lo ak fa no ko nga mai ko inga kau ka ia a fa ngo fie foi le termin ne yo ngan fi ai sei io mai fi ai sei a fe baya malo ye te oilo ne sai malo fa toto afa pe ole o mai anga ru ngole ne yaso malo ngalu malo fa yo fa e ole tato programme ma sani fo ne ole fa ungol ne programme to ya ne fo va yaso tele tato me mana naia e la malo fa lo ngia tele fo tato oriol ne yaso pe tai mo mua na fa tai le tua o no fa yo tai na mai lo so fo me se o yo vai lungo le o nanga ma sani le Blue TV e ma le Bluwave ia malanto malava foi o nga pa tia ma fita i tungo sa Maria ngalelei pe yo mo te sa mo pampensini vai dele
Pacific Easy Money Transfer so lava se taulanga whaatau ia mātou i au kilani nei. Ia ngata i lea o le Pacifica 40 talo fa voucher. Ia manisi lava o tātou wa Samaria ngalei pe o le tātou Pacifica Business Hub Alessio ia mare whaalusi o mangafa. I'm sorry Alessio. Sa ko inga foi le wale anga foi ma Alessio. Ma foi sia wa ofa foi le pu ala ko ia. Ia ka talo fa mo folo fatu e le fangaloina e sausa taimi ka ko wo se ka ko wa siasi au va nga inga o ku fu ala ntu ta bali. Mau ala ntu voucher au wa foi tanto se le sa fata nuina la so nafi. Beita o le somer proklame na onisi o nei vaenga fia failo le tanto botunu mai se vol tanto lang o le tanto awala e anga tailea ia po yingi fala velave po tupu mutulanga pena kwa umo kana ngoi se o leo iyo ke kaure ka ua koronga ngo auronga ngo siki ia ia fo tasina yo police liaisons ia ai South Auckland ia tato New Zealand ia ngo kausu su akula ia po yini tanto fala velave o tupu le wala o ke isa ngai ia ai tano fia mai fo le sunga malo ia ele ise me o tupu ia South Auckland ni time o lo so longa le leila vatulanga uma ai me se fo ia o fatawinga fatautenga le nei vanga la fiaf pisi tanto o wala pisi masani tulanga masani la fo mangala masani o Auckland o lo pisi le time le nei ia ai o le viinga ile tua ele ise si o faina ia ai me se fo poli potia mai ise Samoa. Ia o nei tātou motunga afanga e tu sai fo i o le tātou awala i le nei vanga o le fiafi ia ngata ilea o whaalawe lawe onu tutopu. A tālofa mo wholo whantu ia te utou lava i oi. Vili Rimoni ia ngata ilea o mei a whaalawai ia marit o tere tina kilali a yek o kakawhiolai. Ia tamaitai anga solonga ia maritou mawhtanga ia maili o ia whainkofi ausi. Ia ai manatu ia ole a fa se fa per faingo se o ami o langa ia se o malo no o programa ia fia foi le loto ia o fatasi mai ia ila o programa nei malo fa rongia bo se tasi o tamaitai zinia ile o nanga le nei le tanto Bluwave ma fono o no e o mai no o programa ona o fa lau telenga o tu langa le o nanga le Blue TV ma le Bluwave ia ai le ngata ile o nisi o la asanga te tele wa whamanuia ile tua ala fo i le whalau tele ino le business matulango leo o nanga i ai me se fo i o fuanga alu mamau e maa ngai a fo i lea se i o tau sila mai i fo ia i le maenga le maa fuai o na mauala u voucher matulango whabena ai me se fo le o nanga peitai si taimi ta o iai ai mo o tau malava le maa futa mai lungo o tanto programi ia o le tau sala la le lei de mga arka ko kema se tu mai tau sala leile ma te to lua tunung nei o le tau sala to fine ia Hana Schmidt ia fatalo fatu Hana se tasi o le marketing director a le tanto Blue TV ia ma le Bluwave au onanga le la tuile ET ia arua tuai uma ia Tautai A'e ia Pacifica Health Talanoa Blue Tape podcast ia mau ke uma la vai la no vama wa se taimi fa la tele le to fine ona mata fa yo manga fatalo fatu. How's your day today? Talofa lava Asiata. Wow, what a show. Look, we have people from Melbourne all the way from Samoa as well, all sending their love. We have a lot of people also stuck in traffic. Absolutely. Yeah. How was your way to work today? It was actually okay. I came here at 3 o'clock, but my day has been good. For those of you who don't know me, my name is Hana. So I am the one of the directors for Blue TV and also the marketing manager for Bluwave. And yeah, we make all these shows happen. So we have 3 awesome shows happening every day now from 3 to 4 p.m. We had Lorenzo's show, his health and sports show. So that's Lorenzo's show from 3 to 4. From 4 to 5, we have Blue Table Talanoa with our 2 beautiful ladies, Bet and Claudia. And then from 5 to 6, 5 to 6:30, we have our show with Asiata, Tautai A'e ma Asiata. How are you finding your show? Wow, you know, vi elengan na yo tua fa tai telefo ya misol to telo ila to lo tu faina ma share ina le nei proklame io o le tamaitai ia Hana se tasile o pulisili o le tato Bluwave
ia o ilan tau fo nei le ma fuai ona tu wan tu le o nanga le nei o tau mota mo tau lao ia tau wala tu fo ilungo sia ma tau tua ilungo penga ta failangi awa ola ukala le faiaku e alu waso sa waso e te le to e va ai ni ki vi ke kele ko kongo tau fali ia wa al melo ia o ke video ku sa mo ai ka le me de sia o kamanga lai ko ri u mai Asiaka mai sa ora faanga fa o fa ka ke fa mai o le ko ru ngore u vai tanto ia ile masau o le tūlanga o le teknolosi ia aku fai ofi o le fai telefoi wa o le man tau te ofisa fantasi ma le Titi South Pacifica fionga ia le pelene ia ai me se foi o nisi lava foi o au nanga i Samoa ia mani usila nei le fa fai ngofi ai vai nga uma ai o le silio na me uma ua mawhainga top a patu oe e ala i le talo whawauta. O te roro tūlanga nena, au nanga nei e tōlo pūlou i le talo whawauta. I le whionga tamaitai pule i a whalute. Whawhetai tele ke mga o singa o karango ke ise tuale vaenga lea. O loo whawhetai lau whionga i le tamaitai pule fo le vaenga le marketing a le Bluwave. O te whawhetai tele i le tātou ngaruenga wa alua ma le talo whawauta ma Pacifica 40. O se au nanga o matua I whaingo fi tele. O ke whaiaku lava ulangoa o le savai. E whai o pito I tua. Ia wakau le koe usu se uka maa wakau le koe ifo le hantou fo ia tau tuli pasi e usu. Ia au kuka lau mea ai. Ia ngai sa vali le ilano te halwe au mai lau. I le whale o loa e lata ane. E le ngata fo ila ile. O le au nanga a le Pacific Ezi. Mori la o whamalo. I le whionga ia Alan Stowers. Ia malala tau au nanga. I le tūlanga I le tātou au nanga le Blue TV. Se taimi whae mo mai lea tau I la tau le sa manu malo. Au lau whafisili lau whionga tamai tau. O ani si fuafuanga a le tātou company. E mai se whiti o le pūlenga. O loo fuafua au are whaalau te le ino le au nanga. A le tātou Blue TV ma le Bluwave. So Bluwave is, we do many things. We do website design, we do photography, we do videography, and we also have started our media corporation. So there's a lot of work that goes on behind the scenes. Could we get one of the cameras moving, please? Our production team. See, so you see that camera zooming in and out? We have control of that. Wow. So there's a lot of work that goes. We're here at the Pacific Business Hub. We have our setup here, our lights, and everything going on. And we love our Pacific culture. So we live and breathe Pacific, which is one of our main mottos. So of course, we're going to start our own podcast. We're going to have people like Asiata, who is passionate about Samoa, about our culture, about our people. And we can see that throughout his show. So yes, Bluwave is expanding. It's getting bigger, and everyone in the team. You like everyone in the team, Asiata? Absolutely. Oh, I don't like them. I love them. Mori la o fa malo fo I fa tai fo I le tau fo I fa ma venga nganta fo I le lo tau loto atunu e mafai ai ona tau tua ia le tantou Blue TV. Ia awa fo ia le lango suai na iso la vase mana onga le gata ilea e tele fo me te sila fia la kala le fatia joy awa le telo tanto proclame nei e va alua la fo ma le mtanga wengo tangata tu motor Pacifica ia le gata ile onisi o matanga wenga te tele tono ni usile nei ia e mafai ai fo ona e maua se mea fo o se au nanga fo wenga te ile o se fa ma venga ai ta tele yo tale pese moriolo fa anga le to telo ila to Yeremia Tapu ana maloi ia ngata ilea o to tele ai ni se te fia moriolo fa anga e mafai fo ona moriolo fa anga ia ila to umalava le mafuta mai lungo le programe pe tai e nei tatu update ia na tu ina mai mo Samoa ai mai se lava fo ia le tu langa wa ia le taatianga mai ngo fa msinonga o lo ia o le alu au ili le tele o vaenga o la programe na o le otonga lava fo au walo no fosi la fia ai mai se lava nei tamama tina po nei ainga e kau le o ke le lungo o Facebook fo ile le pe o masaule le to tele o le taon le lam le zona le la o lea ua fa mautu mai ai ni si ono foa ia sa fina wina ia me se fo ila to e te ilona mai nga ta wo te loa you are still you're continuing law school e ka ke por ki isi pa o le site lo te firma na oi
what I like about this I whamasinonga le whaisa moa, mali unga. Ua toi ave I tua ia talusanga. O lo fia I le tūle fo I le o le soala upule le lei. Umana soala upule. Ia ona toi filifili le koe ave kua. Awa a fua iai. A ave ngeila ia la uto e maia le whamasinonga le whai mautala whata itai. Le whamasinonga le I le va o le tofi leo sa nganga numero lua. Le inu une I o whinga tua na ima malie. O le sa tu lava le tofi peo masania I le HRPP. Peitai, na toe lu ina I le isi fo I sui tuto atasi, ele o le fast, au le isi sui tuto atasi. He associated with HRPP as well. O le unga o le case lea, whaalea o ngā ina, ia le nufoa o le sunga se yuli, HRPP. Toe whaalea o ngā ina male avanoa o le tangata le na tangi. So they both found guilty. Pe atu sesi tu. O le penalty la le waiai. 15 years. Ele mawhainga koe au. O le ala o vai atu ia tau isi cases. They rather sort it out, you know, esa wai I kua. Yeah. Awa e siri aku le sort out I tua. Then you wait for 5 years. O e lea e whaiaina. Tu ule ava noa e adwa I lesi. And then you can sacrifice waiting for 5 years. Instead, ole waru e whai te lau case fo I lele. A sau la le unga wa, le whai, le watu la I mele, le whate te inga. O lea la ua sau le unga wa pa uuma. 15 years. Yeah. There are worse consequences. So what are your thoughts in terms of the law? I promise, Yeah. I did promise you I won't go law, but just because which is a good thing, encourage. I thought to tell you ila to cases like fight. Think before you. Yeah. Well, also, is it a good thing to sort it out before continuing with the court cases? Yeah, it really depends on your court case, and it's about analyzing if you're able to afford first, the amount of money that goes into these court cases, and if you're willing to handle the consequences that come from it, whether the court rules in your favor or if it doesn't. And you realize many people are, not many, some are withdrawing their petitions because they go into the court and they don't realize how much stress it can be for yourself, for your family, and for those around you. So it's before you get into any court case, it's good to think, can you handle it? Wow. In court, it's very different from handling it privately with that person to try and sort something out. Wow. But always think ahead if you can handle financially and mentally. Wow, I really like that. I've just learned something new. Yeah. You know, like the pressure inside rather than outside. Yeah. O lau toi au mai o le pona po, sa mata I le whaatana noanga wawawia. I o tātou o mātou tiute. Ia e tūle o ngā tonu e le whape o le wingi o lau whamtala. No mata na po le whaatana noanga a sioeli, taule e lea ma le masui fo I o le HRPP. Na tā ue lo loto le whaatana noanga le fasili le talia le fionga ia ngā tolo ai whaana a matanga kitlo. Le na pa u le luina o le nofoa le fast le o botu mai ai le whaipule pito I la ititi o le nofoa inga. Le fionga ia mangele. E te ilo le mena whiwhira o loto. Ta taifo I le fionga ia ngā tolo ai. Wa ele to tau fa ilo ina le tau tua le fo ia lo le tina te mali o le tunu o le alo le sunga ia to filau e ti alisana le sa avem pale mia sa mo ai ina ua uma le la case sau le unga o le unga le sau e pe folinga me tutusa in case e ku maua le se swinga e tua ia mangeli ia e le fa mongiangi mori ia morianga ia ele fa mongia fo morianga ia vatu ele na tangi. O le talala na mana ia ilo uloto. Ka kia ia le au vahenga whika le HRPP whika le fast. O le talala na fia ilo uloto. She accepted the decision. Yes. I really, really like that. She accepted the decision. E sanga ia ne le fio ia le na sila mai ai. O le fionga le na ia ngā toloai whana matanga kitlo. Ia, walewa I pare mengen lom kua. Mantua walewa tele. And we also have to remember, I'll say one thing, we have to respect our courts. Absolutely. You know, these are people who have years of experience. So when people say things like, oh, the court doesn't like HRPP or the court likes fast more, it's very disrespectful to the judges
who have years of experience, who've had to handle thousands of cases. You're disrespecting them and their work. I really like that. Yeah. Ese o fia so nonga lea. Mana ia tele le vai liu lea. Beno fai atu. Ma ke ma ua ia o lunga se fes la ma valia mai tu le lei fo i a mo le malo tele. Ai ka kia ia le fi nunga ai tu e lua. Ka kia tai au o ngi emisia le iti live. O le ama kuai kasali ia ko inga. E fiu o ia ma le tala le lei le wai le tala mana ia le tu lai mai le tu langa le famsilonga pili. Uyo lea. Ese no fia o le morisi le fia la tu le fa to join mai. O le to fine ia Hana Schmidt. Ele ngantau se tas o managing director mantu TV, Blue TV ma le Bluwave. A o ia foi o se tamaita i o lo starina le loa po a oina le tulanga o le tulafono la walunga i ngai New Zealand. Ia la ngai le nga le sasi ma sa mo mai a mai se New Zealand. A mai se kiu si e por paka king me vai ka mo. E ro e ngo fa no mo me le fa mai se kiu si la kala mo ia. Fa pe o se la fali. QC. Ia fa mai le Queen's Council foi le la ko ngai fa mai se ka ko mai se ia o QC o fa pe o ia por pongi la fali e me ia o mai. O ia le e se lo fia le tu langa le wa se no ai to te no to ma te foi mai la ka koe kasinga ko pese io o sunga te Jeremy tikiri siuta vai a onga nganta ilea o to tele la o to le mafuta mai au ko ke rese ma ke foi mai e le vaenga o mana io le unga le na toi apili ngar ma fi ka ngo fi vai vati io ki ro ke ngi van le sa unia le fainis ale porisha o ka fai al pese le nei ava pe o le ke suru solo su ele mai o ele ke mawai ia nga so fa fonga vai se fa sa wai lunga mele fa fonga ko da e ele na fa pe o le ka su e follow mai io o le halo mai peke mai ia ngi vai e fulu o kalinga o le fiva i oro mangava Ele mau fa mai ese eu vou perceber tá te fero ai mai ile ta po le ta ele fo mua la vai le sa wa fa fo ai to le papa wa ma o le mai le te ne wo se le ma fatua fa to dunga la ne le fo fai isa mai te to fo matuo eli lunga le to ya ina life pitoi o so e fe tu na io na po na i di ai fa o le ati po o ia lena e tai le te ne le avanga so wa elise wa to lotte fua o moe wa passe no to le mau pe lo le fai pele o le business o lo su e ai na tupe wa elise le ato ai pona i o vai palo o le ola papa pau e se ai matunga mau sabo ai la mai ai fa ngaro ia na mau io ma e fa pongai ile fa tela le wa mafuai lima chango vale fa pe male ola so ai tamai mai bai wale fe lo fani tamai mai lima fa atole na papangi ole ai bua le mafua ngo sio na mai le fa atu nunga lale ale fo au mai le pele te ko ko fu malima na vai ka ko sta ungi e falo fa tanga anga isa sa eva ai ole mangwe mua nge fa alo i po vi bua au pusi mai le wa elise wa to lotte fua o moe wa passe no to le mau ke lo le fai pele o le business o lo su e ai na tupe wa elise le ato ai pona i o vai palo o le ola papa pau e se ai matunga mau sabo ai la mai ai fa ngalo ia na mau kato ele tu si pa ia o nei mea wale va ona tu sia fai la unga e va le fuai upuelima oe o tiele toe mafai ona toe ngai oi be fa lungo mai o le a fa ngalo ina la vala to i le va ai la unga paulo le a po se tolo lo tato tau mati a polo ali i mafai pule sili o mau le vani manimo
Wa eli ai fuala o tunga mau le telu pe pelo wa fa malau o le ma e ta o le tila e lalo wa fana fanau. Wa eli se, wa eli se, wa tau lote fua ua o moe. Wa fakse ina o tau le mau pe pelo le fai pene o le business. O lo su e ai ana tupe. Wa eli se, wa eli se, le ato ai pona ili o uvae. Palo si ole ole papau pau wa eli se ai matunga mau. Sabo ai ala mai ai whaangaro ia nā mau. Ia o ke whakulau lava i lau ai whionga li povi. Ia whakulau aku fwoi mango li. Ia o vea vau. Ia wa meo ka mai mo. Ia le angara kala le fofoma mei maku whaano alo kia ke o kou. Kulau nga lava ko lo ngu whesainga o loa ka mga upapa. Ia ngia o kou a kingi ma ngia o kou pala ma kou kele ko el songa solia. Ia le ngā. Ia lena tamai tifo i o le motu tele ia leo i nei fasito o tapois i oi marilan tau pesele na whaamalo ia o le si whaatunga fo i lea i le eli se se ro fia fia pesele mole te olo whaanga i se uso ia tapu au mua soli i oi me se fo i tasi nei uso e se fo i le loto uso i oi matara no fo i male uso fo mai Asiata kango e ka mai ka pese lunga lau proklame ua batu lau whatanga ngai te oi e ke whasa wea mai ka pese atalo fa tu shori cap e me se foi o le tau vaenga ina le Power FM atalo fa tu foi ia ine vaenga na tu le so uso ia se yuli fo tu loa Victor Elisara Malo FM ioi aka Brother Mon Malo le te o ne vaenga la fa fitai bro wati le ua to ilo su minuto tan le tu la e ono ia ka foi lo leongu ma sa vali ma ua ie se ka penga foi me o sa paki da sko la sa ia ai fatalo fa tu to tele o to fina misileti laiti ia Ramona tu ua mai se fo yo tonga tu le moe ia le fangalo ina la le o ai ko se uso ia fono mali io e essere au le o to mana tu fo le time no fatalo no ina le uso ia fono mali i Mason Mataele io o le meuli America pa wana le meuli America o ke ia fa pe o io so le o ka o meuli vo le America sao au voi ai o video ke mantana no ele le ia kur fasa mo ma le la for ko inga ja ata no futi ati le uso malo o mai malo lo foi le nai tu o le tato o tunu America ia ma lo fatu ati o to u malava ia yes it's me ioi Asiata asia uso from another mother ia dengan tailea o to u ma o ma futa mai ata lo fa foi feo yo le tana le leire fangloina sia u fa fe ngai nga sunga pasta waita male fale tua ia melody me se fo no falo VPM ministry ia me se fo so uso ia Simon le ma futa mai I eserfia kam maku le kam ia berarti blessings ya dengan tailea o to u mala ata lo fatu talili I au lualo ia mertou ma futanga ia ai mai se foi ia o tali ilangi se o lo malo io fai ke kala ngo I me ka su inga lo ale lei dress le lei you are talking to Thanksgiving's creations et mo lo on Facebook on intel knowledge of in ia tali ka ilo foi so e kali so off
E koe oso i rofia whai poipo whakot. Maua mai ripoti Samoa i le toe tano sanga ina e le vaenga wha uwhai fast. Ia le whamasinonga o apili. Whamore si koe whamangingo mai lava le unga o le tau whamasinonga. Lea ua ngefu whasoro ankoa ai Samoa. Ioi. Pei taila le ufa manino e le whionga i le li whamasinosili. Ioi. Simativa Beresi. Ia ilana forasanga le sa au mai ai le so na lela e le ai ma se vaenga o faangi ngefu ai le au mai nga lava o le famisinonga aluinga o le famitalanga o lo tu maupea le faonga ina o le ano fo ile o le afionga ya ri male manu oi o lo tu maupea lo na lua fa mai e mengo wa kai lo ko fai ka nga hana ile okay aka ko ki a pe o tala no nga fo ia anta mai ti fa mai sa no nga fa masinonga e le ifaia kwa se si ka o fingi me la no inga o la ta ti ala fo e ma fa ia na fa ile pa ia ora ko si la fia pe tai na oni nai motunga afa winga fa ile unga le ma fa la utelenga o le si vai nga ta o fa mai o le manino ia o le vatunga o le mantoi unga luas furu ono le sivaenga luas furu lima le sivaenga ele ise tutusa ia le na a ole so tayau ole a kasali ko yer ko inga ya iti le vaenga a to lava matua patatua ma le sivaenga one misi tayau e ono o atu tayau ua maua mase kala le vai asfo ia o he nga le nga porki ki aro ma fo nga iti I dream about iti all day I dream about yeah, va pe uye le nga le Adidas e mo me nga all day I dream about sports. Oh wow. Ja, alanga te mo foi all day I dream about it. Ja, me for ngi yuru po so. Fa vi no makai lunga. Anyways, back to Hana. Olea ua mai ia nai video fo ilea ila tou le sa fa manu ia ina le se ile aso ananafi. Fa tele le fionga ia fa lute ma le Pacifica 40 ia ma le tou o nanga ai ngata leo le ta lofa voucher. Ia le ngata lea moto Samoa hai moto Samoa. O ke fia mawar ka kali safari me fa langa airway lunga fa ka fa mai lunga. Ia le na ma loi to tua. Ai fa so noanga fa fe ona mo le tatou fi so tainga ma fa na fana le manai sa maria nga le nei ai me se foi ia tu langa tatou fa lo ilo For the vouchers. Ile voucher ma tu langa Yeah, so for the vouchers here for Pacific 40, thank you very much. You just have to like, share, and comment on this video. And also give us a message, a private message through our Blue TV page. And you can be in the draw to win a voucher for petrol or groceries. See, there you go. For the sake of the non-Samoan speaking English, is for the speaking is for the English. Mo tato mala fo ele mala le fa Samoa na o fa lo altu ele tama tai pule ele tulanga tau market ele tanto company. Omi mai lo suwa fasao o le ngo lo ai ngai Samoa ai me se fo yo lo numera ia e te manu ai se fasao ai runga po o le ready ya tanto vai nga le Samoa ia le na sila mai lo ia kasi nge yo o wali i le nga makua i fia le tanto voucher sunga ya Yeremia tikeri ia paki mai ga ko mo sunga ya Yeremia Yeremia tikeri ile mai na mano le mano le whaftai tene le Blue TV le au nanga matanga fie o mwhai o na o maua le nei watcha maua fua mo le utuina o usa e mori hoi whaftai tene le au nanga mauta Samoa ngā lulu e whaatasi ma le Blue TV ia o maua inei whailonga maua fua le ngata i leo whaftai tele i a inga i New Zealand ia ana o mai nei whaamuriang ia whaftai atu fo i le au nanga i Pacific 40 tu whaatasi ma le moto Samoa ma le Blue TV ia o maua nei whaamurianga mata mo fie Squad, baby. Rex, J Sands. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that That's so beautiful. You know, if I won $100 voucher on petrol, I'd be so happy the whole month. The
The whole month I'll be really happy. Ia, ai, o la u tau sa i linga tunga i le sunga ia Jeremia. O lo o whainga ruenga e se wari mana i o leo rau ngā o tātou bauta. Wa o tangata fo i lai tau tua fo i Samoa. Palunga koe ko i ngā lai whasa wea mai ka wale whare mai. Tā si leo am tā wale whare mai le a fio angona lo manu. I tua, ma maola i tua fo ia i matamatangi. Ia au lena manu malo whaftai tele fo ia ngata i le mori lau wha malo i le au nanga le mauta Samoa. Iyo, whaftai tele, ia e meisoro tau anga le lei ina i o tātou tangata Samoa. Ia le ngala, mo oela le ke whai karaula mai whamai e le mo ia mea na wahenga na. It's a waste of time. Iyo, ia, e uku fuasa waste of time. Ia le na, e se meka o se free petrol waste of time. Ia, e paure me ta o free petrol. It's called la Samaritan time. Ia le na, o Samarianga le mulia le ngang whamalo, le fionga whalute, tanto Pacifica 40, ia e nganta i lea, o le tanto mo Samoa pampensingi. O ka kalanga le malo fai longa lona luan nafi. Ai te loa e po le songa fua le amo mai se ata le tatu a fai longa le tamaita i walanga le mo fe se le son nafi. Fai ia la meko. I remember le fai uolen. Fua la meko. E au te lo fo e fa sau fo longa ma fa la wi lo atu. Ia ona ngalo o le beso fo o le a mata tu lava o le wata no mai ia tanto pulenga. Ia o malia foi tamaita ia hana o le a mata tu le songa fua ona fa saulo suafa i te tonu o le se manatua o le sanga o le aso kofi ia ve le taua la nga longo winga e taua to sisila mai o le ngofo ko hana ia pokalama wa vaenga le faia kong wa u yanga le fa le kwa runga i o le songa fua nga i le aso fa raili o le la watu fo le aso raili o ngeila o le ase ia ia o le tau mawhai lava fo ia launga ta sia uma le to tele ai mai se ilan tau on talo sanga mai e nga mako fia fai kwa langa wole mo wala po kalama Asiata i dunga wole mo po kalama anai to fa fine o ngo kan fainga ruenga so le mela lea e te enta mai lava i le tatou sei from Monday ai fato a sei i le aso Friday ya mai se masako tak ya wantila ya Zani Jeremia nganta leo ana melei martou mafutanga le nevanga le afia fifa tarfatu Asiata ia mahana le nevanga fo le fiafi sina umea jovia mafuta mai sini au sitalia o ko wanga mai ko viki ya lo fatele ati tau sina umea so ia feo ai solo i koe fulu ese sirkoviti awona ingalo mantou Wellington o la wele level 2 e loi le so sa toi au wil ili le sa pe ye se sisuinga pe kau ke koe back to level 1 o nafi bati mapu mrema futanga ma lo ma futama iranga tai leo Richie Poe makamati e va pe foila ia Cyrus Jang Fung manuia lo no fa inga il tofi io vi ele tu o ia fa ia lava me sirsili alo fatele atu mo o mele ainga fa tai tele li tu malo nga le ia na vai mo moli mai i What nice people and nice comments, eh? And hello to everyone in Melbourne and Sydney. Yes. That's amazing to see. Ja, maar ze voor in Brisbane, ja, ze Italia, je laat de omo zijn molle, fai coolea o Mastin. Ja, Mastin, aka o Mastin pe o Tara. Hallo, ja, maar lo voor ja te auto. Ai, er kan je balang aki non pe kong ulang o. Yeah. O Mastin o Woodridge. Say go for you. Tonu tau sanga o Australia, Brisbane, Australia. Ai, e piko ngure ngang fakulo karaka, ilo foi o tau. Kama hoi lele, lai ke safari kero, ke la kuresi, o ke ilo faronga kunga, ai missa ro esi ro makua, fama ia kalares. O ia ngai, ko kele lau fanga, ko fama ires. O ke fanga o palas. Ai missa ia ka fora wala lau ke. O ke fanga o palas. Ai famai desi ala fe me nga ngar kasi lau kama ngar kasi. Oh my goodness. Fa sanga ko fa vai. Kasi kama oe, palasi kama oe, wa fanga uma fa uma ru kama. Matalo fatua i sunga tavu isimo me se foi o le fatua ma ruanga le mafuta mai nai Brisbane au Italia. Like, love and share. Fa mole. Like, love and share tato programi. Manatu
ole ama o le mafuanga verkadia o kuin selangi de John Sio tui le panga mara tau mafutanga ia nga tele se uso ia Simon Peter Sau ulu mo malo le no sai malo le fa to se fai la tala ele sunga ia se uso il meu di Samoa fono mali ile le mafuta mai o tangata nei ola ni followers au te loe le to ma wa ke fai ko iluma ilma booking mala kama au yai fo I le tau tua le ya se le fier to tele au yai le radio Samoa o au no va tua ilunga fai le ma fa tala nonga au te loe se e fa fo fonga ra fa Samoa tangata le ai sila ma tanga I e ma ko o ma fo anga na lo na swa fa na fai la fo e se o so o le mea uli Samoa la hunga fa Samoa I'm talking about the deep fa Samoa to la fale language I'm not just talking about a normal peota ole makua le ole la fonafo io fa taila le fai no manto a feso ta imageus longo winga stand by my verse fo io e mai ka ngoi au mai umata viewers I may to tele followers ale fo ia lo le atunu ia au te lo o tanga te lango ina tu ainga au nanga fa pene social media awa inana mama futai fo imale fo yuso e fia la fo e Tapuia ila to overseas born ile nganu umanga Samoa ia malo ye to le o fa sauni mai nisi o tato wata ile fa ta pena ina o le tato ta longa ila so ta ya o le man Samoa fai o le ke ila lo wedding kongi ia o le level 2 ia o te lo ia ile tu langa wa le palasi se la ia ai ya lo ia I manu le ta pena ngar ta to man Samoa na uto sila mai ai so ngale li coach fa ya onga sila ma psua ia ni si o tanto su lango ia le sunga ia look ko vai ko I le mas tana umanga ia ngata fo ile Monu soka that's the one la sunga ka ta su captain ila ulo fer man Samoa o tato tara no man Samoa e ke sila mai han ole okay of winga le ke siri se ko fa mo mala What year was this t-shirt from? 17 This jersey. 2017. Well, sila mai ile Yeah. like this is one of the original Yeah, that's an old one, yeah o ka musu fo ya ke you know I just don't want to tell my story yeah Why not? Ikai mi fo nga aso yo ai le I color TV you know ele I langu TV mako ka alo ila mare wari o te o fo ela wari o so aro seku on mako aunga mako representing Samoa io o so aro seku io half back kai ia le pepeleni io half back nga on mako o so aro seku ia nga fo weki di sawa io di sawa ai wingi iti mako aunga io ala Ona me wa so ona me wa akai ngo ka ko Oh, it's hard for me to believe. Ke ya ai ke rola o ke minga le nga wa la le nga fa kanga o ke halu martis iyo o le si wari uma ya nga uma iyo nga uma ave tola tila ya nga wa le o yo le o le loto fia le ama Samoa manu Samoa ko da manu ia alo yo jo faiva o jo mamana o tailo ama ia le mana batala le ona fa mole ale ka ko singe so merita to pese fo ile tama Samoa wo longo tino matangi le e fia moli ai fo e lo fo ile Bluwave TV ma Tautai A'e lango sua le au on tanto ko tino ama ila le tato pese le matulanga ile ta fa munianga mo man Samoa ka fo I mai lo fa ai u tata no ile tulanga pei ona ia ile programa nafi ile va Tapuia ai mai sio le fa la vele sa tu la mai le son nafi e si tina matua ono se furu iva tausanga fa amo ai le kasi ka ule ele ile mutin tinio le la ilalo ka paka o fa fa tawa inga I New Lin e tele fo ile au Pasifika ma au Samoa uma mai lan ma pesele fia moli ma lo fa anga le tanto mo Samoa lo fionga se ilala mapsua ai mai se o alo matama fana o toa o le manu Samoa o le asauni e tau le tau ai la so antaiao ma le Maori o Blacks o to mamana fa mai upu fa malosi ma upu fa manuia a fe e po ilo na tali o le antio ngie saula ia tata tanganta laula au
ia ponisalo tinu ia malama o wala o mata ia tafetoto o wala manuia lo tau wala faiva pesel ne mole toi malo faanga mo o tau man sa mo kour manu e foi mai tatu tana noa le va fero lo
ia, no sifa. Ia le na si fonga mātanga o whio le puni a la waa vi inga fo i o le tātou malai ia wa lau i loa fo ia mese fo le whio anga i veilele ni niva ma puni a la waa i o le malai whamai nau lua i tō ai le anga tonu o le tātou wa tunu tala fo i le awa i anga ngiwai i ngare i sumu ina ua tofo atu ia ele e whai hafo i si ala o le a ano li i ma whare upolo se tātou wa tunu ia po le tātou anga tonu fo i ua tā ua le awa malo le soi fo manuia malo le ona sai malo fo le whantoto malo le mawhata mai tātou po kalame o le Tautai A'e ma Asiata ia mauai ma le manoa ma te so o tulu ma so ulan tuai le whau pe o upu le anga tonu o le tunu ma le tausala ia Hana Schmidt ia o ia foi o le marketing director manager al tātou Blue TV ia ma le Bluwave ma le unanga ma le foi o roma fai ona tou sila mai moa mai ai o la son nafi sama talanoa tuai ma le tofine ia pea le ngata foi lea o se tasi o tofine fo o mātou ngā lue whaatasi a Claudia i tūlanga o le whaalawela vele sa tupu mai i New Lin ia o New Lin te loa sila fia to te leo utou le malanga mai foi nei tasi lea o fale whaataunga o le mall fale tele lava e te maua i so se whaataunga i tu tonu o i foi e ke maua i le wharaki whanga kaungo o fia e te lea la tangata o le Pasifika mātu motu e asiasi i ai ai o le mena tūla i mai i la soana nafi ia talatu ona nafi na tupu ai whaate ia i si tina ono se furu i whatausanga How sad. Ese le matanga o pomoni lava ia ai ua oso fai le lile tau ma fai i va fatinonga matulanga matanga ai ka mo fai fo e uma vo ile e un mai fa fo siro matua tu lole ai sola ka vale ese le matanga o le la sa matu tala noa la sona nafi ave fa fautuanga po o le male fasili o ko sefe na yo tanto to fa fine ma tamaita ia mana ia fina ngalo na fa la sona nafi to fine fo ia per nga tele gloria o le sona nei o mai ia le tausala ia hana lenga o le tvai taule nei New Zealand e me se fo yo atu nu i Australia ma America ia tu lo la faila o fa tu so o tu oinga tu pulanga male ma tu tu so i fo le o iai ia o le ke le fo i o le tu langa i le vao ngata i tu langa o fa fianga ta fonga ia me se fo i o vaenga ua fina ngalo lava fo i le telo tala voula to te faia ai manatura ma fa so what's the best advice ma se so soani e ma fai fo i ona fi so soani atuai ele tu pa o tamaitai manatua ele o to ta ua le tu pa le sa ka ya so yo le tu pa vai no not anymore ele o to ta ua i ona yo tanto to fa fino le tu pa vai ia o ka o ku pa ma losi wa kusalanga ya ura inga ila utina o yo le Hannah, so if I so tala, can you give us your thoughts and your perspective on what are some of the good advices for our females, daughters, sisters, nowadays in terms of all helping to prevent any of this, from happening? So, it's 2021. Absolutely. And women are still having problems existing in society. To walk with the fear of getting attacked, to drive with the fear of being at a stoplight. Women have those fears going through their head all the time. So we've come a long way, but I'm not going to say women are safe. We're not safe. Even in the workplace, women face issues. So the question then becomes not what women can do to protect themselves, but what can men do to stop, these things from happening. Because women, every day we wake up, we're scared. Should we wear something longer so some man doesn't look at us? Or should we walk a certain way because this man might attack me? Wow. So that's the thoughts women have to wake up to every day.
Whaatai, mo le mo i lan tau fu, me se mo le mamalau tele. Ma na ilwhinga ngalo o le tō whine. O le taimile nei, e tau le o iai se langona fo, o le mawhauwhaua ia o le tamaitai, po le taini. E ngā o ngā maleifua e a saungi e le whainga ruenga pe i sa o loto alo na mawhauwhau. Ai o le tele o le tūlanga le o iai, ua kau au ngā whiwhiwhi. O le tele ma le tūlai mai o whaafitau li whapene i pe o le mele na tupu mai i le mōli niulin. Ua kau au ngā o Sofia ai ma le fefe, ia o le upune o le fefe, ele se upune lei tele. E le lei tele le nei tūlanga o lo nofo ai iei se mea o lo o whaafatu uru i lo mawhauwhau, ma e whaafefefefe ai. E whai lau tala, ai le tue watule si au fisili no na lua ma le tūlanga o le whaalau telenga. O aso ia, ngā umaua le lei au aso fe o lai titi. O te lewa ai lava e mio whaatasi pe mix whaatasi. Ia tuangane ma tua whaafine, ia e mese fo i o tunanga pinga e se a le vaenga iei tamaitai. E se fo i le me iei ali i e ka whawari i kua whale, ia au tamaitai, ia i o ruma whale, e mese fo i o tūlanga. Ai o nei o na pō, o aso fo i e se koe wha umadula utala. A whai se uo tamaitai ia le, sorry, se uo li i e tamaitai. E kei rola ukala. Ia o kei rola mai mo meriko a kelo ila tau fo isa amo ingat polonga i ngā aso e tau o i whale o lan tau uo teini. Ia ka ilo i pa au ke fo i e la lafi soro mai ai. Ona o le whainga tā o le tūlanga whaangoi mai ia la uo te luo. Now, o aso nei, ua iai le SSN. Ua iai nei swinga fo i e ai ma whai, can you tell us with nowadays, what sort of ways that we can help still maintain a bit of an old way, married together with the modernization, in order to still protect the safetyness of our women? I think the word that comes to my mind here is respect. Wow. I actually have two words, respect and education. So like you were explaining, you know, back in the old day, today we have to educate ourselves. Parents, teach your children what is okay to do around a girl, and even for girls, what's okay to do around a guy. And also encourage them to respect each other and not look like you're higher. You know, some men, they think they're higher than women because sometimes that's what they're taught, unfortunately. But we have to look at each other as equal and beneficial for each other. So I think we need to respect each other more. Men need to respect women more and respect their space. Wow. And understand, learn, understand. Not just think, oh, she's a girl, she's for this. She's for this. Not all girls are the same. So we can't put girls under one umbrella. We have to know that everyone is different. Everyone has their own way of thinking, their own way of being, how they dress, and just respecting that. Mana ia whina ngānu le tō whine i ahana upu e lua o le respect. And educate. O le whaaloalo ma ia le lei o nā o oina. Pe whaaloalo ngia fo i le e tātou tamaitai. Ma ia le lei ono tātou aloa ia i lātou ilo lātou tūlanga laua lunga o lo iai. E whai atu lava lau tala lea. Ono le tau te whaonga ina tūlanga o social media. I nei vai tau. O vai ngai le tele o sauanga ia i lunga o te whaingoanga o sauanga. Nei lunga o le social media i nei ona po. Se whakaika inga la ai au mai la se tūlanga fo i le ua whaale tonu mai ai se tamaitai. In terms of a mistake or something wrong, I won't say bad, wrong that a female, you know, and somebody put a status on Facebook about, okay, o se tamaitai lea ngā oi mai whea, whātetai inga, o se tamaitai lea ia o loo whaia lea ma lea, o loo whaia lea ma lea. E te loa lau tala, o le maniti o utino, i le ngangana, lai ma whai ona whaonga, ta tia la le tamaitai. La whea kuala lea, langa o au o te mamai i le ngangana, o ke fia ke le ngangana. Ai o le tele o vaenga o ke whaikau o kuai, se I whaasau ia la, ia, la watu ala u whatetai inga le nei whawhaingo fie, la watu ala u whatetai inga whawhaingo fie,
E il te mino pa ia tunga o ile mafine fo ile a malo le sa tikeringa ia le tulanga fo ile si fai pule le fast. Ia maliki mai ai information fo ile le itua na bakua la utala. Yes, ua makua se I singi langa mea ua fai. Ai o le taimi langa a mai ai loi lunga ma faala ukele mai ai lantou lunga o social media. Ma fai a kua ilo ma ngau kilo ngau kanga o la me fai te tilo po o hatu ai ngata lai ko mengi. Yeah, there's a lot of fake pages. Ole winga la utala. O te tau leang o ke lea ua o ke kau faa leang o le au fake pages langa sa mako fa au mo meu bad spirit. Holy water. Kusa mo meu nga langa lengi ai o te tilo au kilo aku se kama. O te tuli matanga wina tati ia le tu pau ta mai tai au ara foi ia wo foi kingi au ko when female fights. Sa da ko le si sa wa ku res. Ai au kilo ku o ngi ali. Na fai ala tau la fonga fo I fisili e lo loto. Pe ia fo ni ala tau tu fa fini. O pu moni lava. Ai mai sia ro vai ku nga ala olangi upu sawa lai fai ia. Ia wo ai tu langa hele ka kau nga u ile ngana. O winga le la ina langa a fai e tilo ta tau fa nau o tau walo ma tu fa nau. E fai ngo mo me pueka cameras. Young kids, children are cameras. Why ingofa penga? Mai kauna la fa ngau mo kilo aku. Oh, this man was saying this to that woman. So they probably be taking it's an okay thing. Yeah. What are your thoughts on that? I don't understand. You know, if everyone has a mother, if you're born, you have a mother. Well, some are separated from their mothers, maybe. But if you have a mother, a sister, a cousin who is a woman, you have to always think of them before making stupid comments online. Because we have to understand, we need to understand that this is hurtful, not just for one woman. Any woman can be in the same situation, It could be your sister. So think carefully before you post. And like you were saying, it's fake pages. That's exactly it. These people want to be ugly, but they don't want to be ugly with their face. They want to be ugly behind a fake page because they know it's bad. They know it's bad, but they just, people like that will exist. Ia fatai maninolo finangalo e ngala fo ile ta o le mai ngoto fifia le ngolo to telo ila tole ko meni mai lungo le ta prokalami e me se fo ila prokalami e fa nga mena ngana fa Britannia. So I really like that in terms of your answer and your perspective of things. Fatai tele lava o le mai ngale le na una wele loto ai e ile tulanga o te manatu fo ia uia e ile pitola au ale to fo I tupa it's a tau on the fight. I have a strong feelings for it's a hand in hand working together. Le mata upule tulanga ile sawaina mai sio na yo tanto to fa fine mata mai tai. E ilo tanto nunga te le fo ile pitola au on your end to do. You have a massive responsibility for as females to look after yourselves. Now, in terms of there's no match in terms of le manolosi atu tama nga itamaitai. Ayatea e fo ia o nga ai kalesia me se fo I o talitonunga e mo mi ai le dressing code. Ia la e mafai ona la e na fo I no fo nga faitele ia ai me se fo I no fo nga o le tama fai lava fo I pui ia walanga e fai la utala le a fa pe ora ke halu fo I tulanga no e fai se fa ka uma I shopping center ia ko ke le fo I fai fa ka le I ngale la ko me le suka ia ava Wanu macho ana. Ya, kalau malah mereka ingat. Wah, hari, wah kaya lu wah fakali. Ada mesti fakali. Malah hari lau. Lah, aku wah pungar kian sama.
Se so ko ke waru ala fa ya make up le minga yo la tala ele anga le tulanga I lo tulanga no fola o e teu la fa la le ai ina anga mana ina tulanga e ono ile le ya lo se kai ile ngofo anga sa o male ala fo ko ke o matanga tai pui alo so ifua ma ila to me faina fai oni wo so so ani ati oi ia o ko inga skai la le fo ile o le o fai o skai mini skirt o a uma isi ia ai uma enga e maki nga o e bongisa e sa vari nga o e kere manga e la ku se skero ko lua mtunang pena I believe that you are sort of putting yourself at risk. Yeah, that's the... Do you believe with me? It's the sad reality. Yes. The sad reality because, you know, we can't control how someone else feels or how someone else looks at you. One person cannot control someone else's way. So, unfortunately, if women, you know, put on their miniskirt and their makeup, you are already prone to the chance of a man looking at you and using you as a sexual object. You know, they see you that way. And that's a truth. It's not a good truth, but it's true. So as women, like I said, we wake up, we have to think of these things. Mukamalolo, they don't have to think about it much. They just get up, put on their rugby shorts. Fa tai lo fina ngalo malam lama e ta ua ia ia tia fo e ia ile mata fa yo te le la vai to tonu fa lo to fa le matua so that will come down to us mothers, well not us and including me, but mothers, you know, o le lanto mata fa yo i la fo I o le tu ala lo le fa nau io e me sia lo tamatini o ele tina mata ala ia tau tu na ma o lo wa lo tamatai au le tu fa wina e se lo fia I le upu fa sa mo le va Tapuia o sa mo ya soi e foi le mfainga songa so fanga le vale ai kapu e tapu le vale o le va foi le wa lua ina o tau nu le tala le lua I foi ia tangata apala I le vale e le ngata o le va le tama mo na to fine po le tamaita ai o apala I le va o tangata ma le fa fia ngainga ia ona papupuni e Tapuia ai ona soli le valea ia I le fa sa mo ala vaia lo no winga la o tatou so sofa lo le valea ia o matua kalo fai o matua e le upo le tunu ia e o tafi fe pulu I vai o mai mau anto ale o langa fa vai ina le I ona fa vai le o le fa sa mo e te tau lava ona fa lo le tamaita o le si vai ngau te fia tala noa ya fa u mai ta programa ina inicio talo fa anga mo ila to le mafuta mo program there's a mentality le fa sa mo ma ila to fo ia fa be mai only respecting people that you know and related to e ia le si ko inga mentality fo nga o ta watu it's not a fa sa mo because sa mo don't think like that the fa sa mo don't you know we don't have a history or the fa sa mo whether you related or not related, e once ke vai ko iloa ua tau wa afia mai se to fine ia po so se sila fo then you step in and help ole pe ole langa le na ole fa sa mo sa we ai pe tai fo nei ona po ia ua sa war ko inga me fo le fa mai ko sa fa mai I don't know her but I'm not related you know I don't care o tasi le vai ngai te tau fo ia tanto na ve ese mai o tanto ma fo fau what do you think of No, that? I agree. You know, I was raised in a family where you treat everyone equally. And I think that's a very Samoan thing. We take care of people who come into our homes and who leave our homes. And definitely, I don't believe in only treat people you know with respect. I think everyone should be treated with respect. So give respect and receive respect. Wow. Thank you, Hana. O le na o tūlanga na o le mawhaasoa le ni mai ngō le fiafi. Ia, tautua nā mai tātou Samoa me sena i o tātou tamatani. Ma ana I te le programa le sama sani ona whaatau no ina fo inisio whaafia ngai ngā mai la tau fo I wailonga I ta alonga e me se o tūlanga le tautua New Zealand. O le tamatani mahalosi.
Mana ia fo yo tātou tu fatasi. E le se atu ato o le upumoni lava. No one's perfect. E le ia se atu ato. That's a good point. No one is perfect. No one is perfect. Yeah. E le fape fo ia me o mātou tau le pua malafo I le tātou o mawhare ulunga I le tūpāwali. No, we're not blaming the mans, we're not blaming. But if there's anything I would like to encourage in my program and my show every day is for us to treat one another the way you would like to be treated. The golden rule. The golden rule. O le tula fono na whaaulo. Ia e tango e whaile mea I le isi tangata e pei fo I ona e manao oe e whaia lava fo I a te oe. Ia tātou whaaloalo I le tasi leisi ia o le manolo tile na e me se fo I o le fina ngalo na o le tātou ori whaola. Ia e le ia fio I le langi wha mai o tātou no fo whea whani. After ia tutele ia te oe le tua fine hana. Thank you very much. Any last words and regarding this so-called Tapuia and the relations between the man and the woman and the brother to a sister, just to encourage and strengthen our young ones? Well, like you said, Asiata, no one is perfect. And when moving forward to bridging that gap, we have to remember that everyone makes mistakes and we have to forgive each other and keep working for a better relationship between male and female so that we can keep progressing. We don't want to stop and halt. But no, thank you very much, Asiata, for having me on the show today. It was really fun. It's good. No worries if I take for you to oil to fine, Paul of Young and take Polemantua, Hana Schmidt, or Tawina, Itulang or Tula Fono in a New Zealand, Aoya for Ole Managing Director, Alitan to Blue TV, Mali Bluwave, Lem Fayona, Winatulitan to Fasalonga, Molilang Malo, Fatalfan to Yanivita, I am a 4 year le si Otina Anti Fay, Lema Futamay, and Gata for Ilea Fatata Mati Mali Totonga at Sisi, Mafuta mai Sydney Ausitalia ma o malava le fangalo ina fo ile mafutanga mai pale malana mai perfy Ausitalia o le manga ia yo ngi me social media. Yeah, so good. Everywhere around the world. Sa o le ngangwa di sia kavanga nga ma tala noa ai fa mai okay lo ale ai so mai lo o le upura la tama fa mai oh what a small world ai nga ma kala ngo ma te lo fa mai oka. What a young world. What a young world. All the way to Alaska. What a young world. O tele o tole ma tamai. Viro ya tula fono ma to ma tanga so longa to ai vai le valiko I o fai ese me ayer ko a hinga ni mai ngole fia ka fio like ka fe mo le tolo anga fo ya misileti ia ai mai se o le sunga le kopo bishop cabinet la iti mo le to ma tanga ia tau e wirmia ai mai se fo o to o mala vale ma futa mai ngole programe ele fanga loina o nei fo ana po well actually it was yesterday ele tu lata is full lua ia le ma waitala na famanuia ile tua one of my niece o le tama so to fine matua te mata MRKO she gave birth I think was just 10 to 12 yes congratulations ma lo lava KO MRKO autanga vaya ia ma lo lava fo ia te oe la fine le to lo loto ia o nga wa le ko o so ke yo pese let it go ia ma lo lava fo ile ono sai ia ma le to wa vina fo le lo taua le o ma ua tala ua tu ma va ve seina o lua tu ese seina o lua ile tua e lo na lo fa mo na nga le lei ia ke lo what a feeling io che dei lo sai si come io che dei lo ka kere io oi ka ia ai moli le nga fa malo ia te oe le fa malo si ia alo fa tele antu ia pepe ia ole na o step wa ole first grandchild for ile alo to finale ia ole na wa sikepu oe le si o langa le si la sanga ia o malor ko ka fao mar ko ia ai sanga yang e kausi le pepe ia ma fai le lo ainga mo le toro fa anga mo o lo sini leo fa mar to ma vtanga an Jackie tau po ia anti fai ia Elia sua va pe foi la Joe Saki po mai yava io e ka fiola e ka fefe Saki ia vale ya so malo la fo ile a don sai malo fata lo fatu ia ila to o ma la vai le market sa mo ile taiao na le la o Browns Road ia a okay lo termine o malo I
o walu lo le Poly X. Yes. Whamalulu atu. Sa tauna saule tātou whasalonga le Poly X. E ui o lea. Wa oso kuri. Lea yo ke le ngungu. Quero le Poly X e mau e lo ngungu. Ia ai wae manatu ono onisi o tulanga na mo mia ia miso tanto po kalama ili tau le tolu miso va ili tau ia tau le tolu le ala le mafuanga le ia o to te popole mi to ia ni na fitu inga le vai so fo ia ai mo le to tele la o to mo lo fa malo ia tato company langolango awana ingalo le Pacific Easy le fionga ia fai malo Allen Towers ma le to au finga wenga lo fonga fia ke lo me alengo fia quero que ela focu per Pacific East. Isso é. O le smiling face yo. Le customer service E makala ko foi ko. Ara ko mai o le taitai ela foi mai. Hi sir, come in. Ai mai se ala le officially o Tara. Ai ke lo officially o Tara ele ngi ke ngi o kama. O le customer service la kama ngai. Ia au te mori ma watu Allen Towers. Ia se ko kiki si ipe yo le wori. But the number one memorial of Amalo. Ia ila tau uma mai se la fora unanga le Pacific Easy. Ia tau tua o le vavi. O ka se vavi. How long does it take? It's just like that. Like, Straight away. Straight away. E na uma na la follow tupe iyo ia ele vanga le wa makua e tu le vanua se ka ili kama ili mo ngai kenge ia mafso tai. You know, I will not say e ova ko maselima minute. Oh wow, Iyo, that's or very even 10 fast. minutes. O le matua vave la vole o nanga ale Pacific ese. Bodi le ngang fa malo ia ile sunga ile lipule e miso lanto o nanga. Ia ongo o mailo la ia le talo fa voucher ma le Pacifica 40. Oh. Woo. I love it. You know, leanga o nanga lea. You can just do it while you're sleeping. While you're sleeping. You know, well, obviously you have to be awake to know what you're doing. Ai, o le winga tala. E te ta auto le lava. Yo tofanga. Ma omi lau telefoni e fa au ngaina. Very simple. Yes. Very simple. A o vaenga nei e uku e de ka vale. You can fuel your car in Samoa, top up, pay the power bill. Ko kongia ko ile pili. Ia mafai ai lau faatau. O a uma lava le tele o ai tā lafu matulanga. O I foi la e mau ai au vaenga foi ngai le masangi ka ko ai ngale le ko fa ko e fia le pili o le bike. Ia. O fasilia ko ngai o ko fa finge le vai se ko inga e fia le pili fa mai. Ia e o le fa onga e kasi ko inga. Ia e so le pili ko ki fase la. Kasi ko ingo. O vai aku. O reo ke manga kuasi o ka mai mafukanga ya so ye kere en kaude ka ele vai aso. Ia. O vai aku. How esa o ile ngangor ko inga konga. How can when there's no can? Ia a tu langa le na le tu rai mai. E kasi kanga ka. Ai fase la ia le pili. Oh, ka se pili o mas. That's a big bill. Ai o le winga la te fa vitai. O lea wa mawhai, o nā totongi atu I nei. So there's no more side, what do you call, side tracks or side, or offside. Offside garlic. There's no more offside. Awa o lea whailoa mai lava le pili o nā totongi atu la ia lea. Ia, whawon mole Asiata Elia sua le sau, whawon mole Asiata pe mawhainga whaonga inge New Zealand, taro whawauta. The answer is yes. Elia sua e te maua I lunga le online. Io e ngā lau gangoa o omi lunga lau kerefongi a wiki koe alu yaka le anga ngai ke makamaka. Io e ai alu Pacifica 40 tā lofa voucher ngā e alu I lona ia lea. E whai atu wai le whaatau mo a inga I Samoa. Ia a mai a ia ona e vili le Samoa. Wai ave saongu mela mali ngoa sao. Awe ki avea a whapea o lo a inga le Samoa o Sione. Awe ke kusia fua Johnny. Awa e fiu wai Johnny e whakarikari. O lai alantia Sione. Ia ngata I lea o le toa tele o tau vai pou te lea ma lole o nasai ma lole whaantoa toa. Whaongari tato Pacific 40. O le tātai mi wo mo foi. Le mātai mi o ma poru kalami. Ia e manatu Samoa. Ai le tu ole nei a whaatatanonga. O no nei sa tauna whai atu o le Poly X. Peitai, o nisi o tūlanga le maalofia.
Ia o lea ua toi whaua o toi le tātou o fisau tō. Ia, Hana, Yes. anything that you would like to say, final words regarding our show today, and especially the Blue TV and Bluwave service, in terms of people to share, and any final words? No, first of all, thank you very much, Asiata, for having me on your show today. Thank you to everyone in the comments from all over the world. That's really, really good to see. We're going to be having some more gifts for all of our viewers, some different challenges that we can do, so you guys can be winning more prizes. So we're going to keep that going for for however long we're going to be in business for. So, and also remember to tune into our other shows. We have our Health and Wellness show with Lorenzo at 3 p.m. to 4 p.m. We then have Blue Table Talanoa with Claudia and Bear at 4 p.m. to 5 p.m. And then to finish it off, we have Asiata, Tautai A'e at 5 o'clock to 6:30 p.m. every day here on Blue TV. So feel free to come through, join us, engage with us. We'd love to hear your thoughts. Do you like our show? Send us a message if you want to find anything out, and we'll always be here to help you. But thank you very much to all our viewers for all your support. Ia, le nā o sa noa antu le mai tai tasi o puresili o le tāntou o unanga le Blue TV ma le Bluwave. Ia, a kou kama makengi le lei e wha awawa tāntou whailonga mawafua o wane ngalo mai le asonga fua i le asofareile text mai lo suafa o le suafa o lo ainga o lo o i Samoa. E mawhai ona whai e Amerika, Australia, New Zealand, Hawaii po whea lava na ua available le mawhai ona e whai ai. Text mai lo suafa lo ai ngai Samoa ma le numero le telefoni Samoa, text i le Blue TV. Aweke ko mengi lungo le comment, text i le Blue TV o nanu leo lo suafa i le tātou whaapitoa. Ia le nā, awane ngalo, aso ngafua vai aso taitasi, tao le tolu, sunga ya Lorenzo, iyo e kako kama, iyo e kama kako pea lea soka imiki, ese fo i le kafiki fiki, au le lei fo iyo e ahenko kele siang wha. Sunga Lorenzo, tau le tolu, tātou Pacifica Health Talanoa, proklame fōlina e o ngā moe e o ngā moau, ma tātou uma. Tāre wha, se e mai tau sala la le lei i a pea, i a mai se fo i, o Gloria, ia ma le la prokalame o le Blue Table Talanoa e o ngā fo'i mai se lava i lantou o loo soifua mau ia tunu i whafo o New Zealand, Australia i oi ai mai se o sau pisingisi fia whaatuina e mai se fo'i o sau tāleni e fia whaalau te reina. Tāre lima, ia o sau whaila ia lea kau ke kari e maka ko aka ma wha malo atu ia te oele moele ne ia so. Ai mai lo nei tangata Asiata whare malu pia vaoliko ia ai mai se fo'i o le tamatai pule a Hana Schmidt. Ma te whamanu ia tu le weekend, ma ua se whainga maro longa le lei, tālo si e Sabati o lo sauni tuai, alo folau ro tātou, patino o Samoa, po whialawa le tawha o lo e mafuta, ma e no pia ia le puipuinga ma le anga le lei, alo tātou tapa au sili langi, o le asenga ngana o le tau tamali, ia po o lo suafa foi, ua la vale le maa whamtalanga, ia matua antu ina le tātou proklame, poto le tautai, ai pisi ringa te i whale le telo taimi, a ora mata talo i le tua, aure i tia toi taimore nei weekend, koura manu. Go the Manu! So i fua mai manuia. You know, in Samoa, English is not our first language, but like the rock, we are try very hard. So, let me say, check this out. You walked into the room, put a smile upon my face, smile upon my face. Do you still remember? I said, please don't leave too soon, 'cause I really wanna know your name. I'll never forget that day. Now we have come a long way, and time goes by so fast. Time goes by so fast. You taught me to love again, and put trust back in my heart. 'Cause you ain't my sweetie pie, or the apple of my eye. You are that amazing, humble girl that's running around my mind. Whatever I do, you know, no matter near or far. Wherever you go, I go, my darling.
Wherever you are, I are. Wherever you are, I are. It ain't so hard to be so lost in the love you found. Lost in the love you found. Cause the beauty that I can see goes deep within yourself. Deep within yourself. You bring out the best in me. Put my feet down on the ground. Feet down on the ground. Both of them. And all the love you share with me, my baby, I'm gonna mix it with the sound. You know, mix it like a salad or chop suey. Cause you ain't